ngoba ithule into iyenza into iyenza yabo-ke manje sekuzofika ngilindile futhi ayifuni ukuvela izongazi kahle into yakho ngimele yona na then I wangishayile labantu laba sathatha lentwana leyo sizayo ubani le lentwana le ya uvephi bayithatha yabona ke manje aqala ikhunjito oqavada amajito aqavada akhona amajito aqavada athanda ukuchila karanga ngasemanzini karanga leqhichile karanga lesizilande ya khona ukuthi John Scott ya lesibana karanga ya karanga ngasemanzini oyintwana lesi semfusisayo asizibana ungaphindile ke ukuthi ya yenza ukuthi ubani ofika uzosikhunta mina ngicala yabo lentwana yami usesha ithi yangicala khiphani wena Klazi umathishayile futhi lebe ngishayile uma vele lentwana le ubani ophethe ngishayile ngishayile umathishayile kanje sifana le uandile ngibani lale mfishane le lokho wayibona lokufishane le egqokile zelimele ntwana le inyama le ngisoloza nyana waza le lekhona yabo sizekini ngoba nakusinithemba yabo themba ngiphele sinikavana yabo themba nilentwana lezi ngathi mapha yabo landele lentwana lezi ngokusheshsha lentwana engathi umkhovu yabona le Umuntu bamhlasela kanjani bajampile lapha bagibela bajampa lentweni bajampa nefence no yena lo ngathi umkhovu ibamba soyinyisa lentwana la ifuze ngabonakala inyama la ntwana plan neplan so manje ngithembe nini manje ngithisenza kanjani abheka wena ishayifona ngolayini ntwana asizilande lentwana ngishonke yazi mina ngomuntu onjani angithanda ukubuza nenze phela mayifika sifike nje phela sezikhaya siyawuza yabo phela mina yabo intwana lezi ikozise sakhe lentwana lezi lemkhancana le yabizingene la izongazela ngisho zona le ntwana lezi yangijwayela kabi intwana lezi futhi yawona inchopele kanjani mathi sivale ndalo ukusha lapha wena video ile video letrendayo le ile kaduwe lo ngathi lomkhomvu lo
Sambe.